Kua whakatūwheratia te whare whakamaumaharatanga ki a Dr Paratene Ngata i te whare Hauora o Ngāti Porou i te Puia. He mea tuku mai te ingo o te whare nei e te whānau a Dr Paratene Ngata. He tohu whakanui i tāna i wawatatia ai mō Ngāti Porou. Kia noho hei wāhi whakaaro nui ki ngā tikanga me ngā rangahau i ngā huatanga o te Hauora Maori. Ko tētahi o ngā whaenga o tēnei whare, he whakawhanake i ngā kaupapa rangahau kua rangahau kētia. He whakapūmau hoki i ngā hononga i kōkiritia e Dr Paratene i roto i ngā tau. Nō nānoa nei kua whai wā hoki te mahitahi ki te Maurice Wilkins Centre for Molecular Biodiscovery me te tui hoki i ngā mahi a etahi kaipūtaiao, tangata rangahau i ngā ahuatanga Hauora me etahi o ngā rōpū whāngai i ngā ahuatanga nei. And so there's just these peals of laughter and then so I sat in the waiting room and waited, you see. And once Amaru came out, then the next person went in. Within 2 seconds, they were laughing. You know, I mean, this guy, his medicine was laughter in the most extraordinary way. Again, acknowledging Dr Pat, thanking whanau for allowing the name to be used, and looking forward to carrying out his vision, which I think we all strongly share. Thank you very much. Ko te pūtake o te whakaaro nui a Dr Paratene Ngata, mā te Māori tonu e rapa i ngā whakautu mōna, ma te Māori anō te Māori e rongoa. Nō tāna whakapōtaitanga, ko ia tonu i te para i te huarahi mo te Hauora a te Māori. Takitaro te wā, ka noho ko ia te kai hautu i tēnei waka. E ora tonu ana o na wawata, i roto i ngā rōpū i whakahautia kia keep up the good mahi. I roto hoki i ngā mahi tautoko i ngā kaupapa huhua, ngā rangahau i roto Ngāti Porou puta noa i te ao. Darylene Rogers mo te reo irirangi o Ngāti Porou.